Sanibonani bahlali emakhaya, igama uLwethu Gwala. Welcome to our GCIS Nkezo podcast. Namhlanje sila kwaDukuza kwi-Lebe district la wonke ama-departments ahlangene khona. Size nge-DPM district model development model cabinet visits. Eduze kwami la nobaba uSokhaya wakhona la eLebeni. Baba uThobanishani, sawubona uThobanishani. Sanibona sisi. Njani namhlanje? Siyaphila wazi bamnandi namhlanje eLebeni. Sivakashele sonke sithelekela namhlanje. Siyajabula. Namhlanje yini nje ofisa usixoxela yona ukuthi singani namhlanje sizokwenzani njengoba usimemile ukuthi sonke sinama departments ahlukene asiphelele la o-MEC bakhona ukhulume khona wonke umuntu namhlanje. Ngizoqala namhlanje asasithola ngamini uMatamela wakhe uhlelo le-DDM sokuthi kube nabantu budgets nabantu goals for all spheres of government from national, provincial na-local government yona esibona thina. Namhlanje bazocheck-a-ke ilabi ngapha khona nokuphema nje uku-check-a ama-homes ami kanjani, buka ama-projects ahamba kanjani ngaphelana ne-impact ayenza kwi-community nanokubheka ukuthi kuyimpihlane baselamaletelizwekujanayo emphakathini manje nazothatha khona nezivovo zomphakathi in general. But into sokuqala kusuke ukuhlola ukuthi i-civil society uyasebenzani, o-SSS bayahlala bayasebenza ama-functionally, ama-projects ezekalayo on the ground ayaranani anakhona ningqinamba beningqinamba enyoke umnyango benjobe ilana iganelele ngoba u-MEC banokuhlukana namakhansela ahlukene amawadini ahlukene. But kodwa bengasho ukuthi mangabe ungabi ne-MEC wa-transport ne-vehicle za-transport lapho ngakhona so uma bevelile ne-MEC kwazi besheshe beshere mhlawumbe uthola ney'xazululo kwama-challenges lawo. Uyasho ukuthi kade uhamba no-Premier, ngabe nje basitshela kabanzi ngama-projects enivakashele nanokuthi nifike natholani kuma-worrooms enifike na-engage nawo namhlanje? Well, i-project esiyivakashelileyo sivakashele i-project engu-27 edlala phezulu farming ngabantwana abenza i-farming 2.5 hectares. Nokubuka lokho nikubaveza amashezo ababhale nawo nathi siyilambe enterprise agent ethu wanesikhala samanzi ne-storage. We committed that we will contribute ngokwena kuze ngokwethandi khona khona by mhla 31 July yona lenyanga ne-50 bags ze-fertilizer. No-Premier napromise ukuthi kunabantwana abafunda lapha abangatholi i-dipad nayo bazozobhekelela kulokho nento ama-trucks abanawo ama-truck parts kadumani. Then kwi-war room ebesiya kuyona u-112 ngaphansi kwakhansela uMbatha. Well lapha sithola ukuthi i-war room ayikho functional kahle, kodwa-ke khona-ke into ezenziweyo abantu abasasikibele ukuthi aba-revive resuscitate ikwazi ukusebenza ngoba i-war room ingasebenzi lapho elidla kahulumeni zonke ehlangana khona zonke manje uma bengafunctioni suke kwi-crisis onakwe-challenge kakhulu. Wena njengoSokhaya wala eLebeni kuzo zonke lezi bese niy'bonile nezingafunctioni ukuthi provincial government itabenza ungafisa ukuthini nje ukuthi ubona ukuthi from here ukwazi umphakathi ukuthi from tomorrow or from today kuzoba nenqubekela phambili? No, from mhlawumbe lokho ngama-project ethuyilembe esizothola ama-report afakayo sesosokelela khona ngathi ezilembe district directly nawaduze masipala nasemva kunjalo. Bese ukuthi-ke iminyango yeprovince I think konke abakutholile bazohamba nabo ngama-challenges bazokwazi ukuyibeka-address. But into esesenzeka ngoba siqala uba no-cabinet day lapho sasebanawo ama-people sabanawo into basinawo la kaDukuza manje yakhe no-cabinet day ukuthi wonke ama-resolution asuke elothiwe lana ethathiwe siyawagcina wonke silokhu siwapresenta quarterly kwi-council so siku-check-a le progress ama-resolution implementation ukuthi asi-resolve nama-cases wonke noma khona ase-pending noma ngekhona resolve. So wonke ama-local municipalities ethu athatha decision ukuthi quarterly siyawi-council wonke ama-resolution azothathwa lana besi-check-a i-progress kuphela resolve lawo ma-cases. So it's not just a talk shop? No, it's not for us. No, it's not in the person that council. Siyabonga kakhulu baba, siyabona ngaphakathi sekuyaqala, siyazi asifuna ukubambeza, siyabonga kakhulu isikhathi sakho bamhlanje. I know, siyabonga kakhulu.